اوه خرفبونا خودین نان پیجی و سامونخانه سنور پارێزگاها دووکێنە ئەش بۆی بەردەم سندیکا کرێکاران و وەکێ ئەو دبێژن کو چارمەهە بەهراوانیا گازێ بە نیڤی کریە و ئەتنەهادا کریە چارێکێک و ئەو ژی تانەها وەرنەگرتیە زۆربەیە وان جی دبێژن ئەگەر ئاریشامە چارە سەر نەکەن ئەم ژی نەت بەرهەڤین دەرگەهێن دوکانên خۆشببووی وڵاتیان vekên. ما چه برکت گازت مالا خودانی نم گازه پیدا کنم ده گازشگیری پیدا کن منو حکمت دادم عردك نمو هم نشوني هاي بريتشور هايفا كرانيف في قف كي كرا ربعك هايفا بيد بجنينا امير سر بحر اوفي وام التهني اما هذا الكيري شي بوه آری شما همین تشت گرانه ایجارا گرانه ضریبا گران کلی آری گرانه خوزی مشکلان بس گاز بوده مشکلان نه بس گازه عالمش گاز همین تشت گران کلی ضریبا نوکه حکمت گران کلی ما گران کلیه نوکه بدی که ما 20000 حق عامله نوکه ما 100000 دهیم ایجا گیه دبل همین تشت گران کلی devre kombinş kasta, çine muhafızış kasta, çine قامیه هم چون بریشنده که محافظ جمرش نخواره کدی على اساس دنی فحص دینه و تحمل الگل ممکن هم هاری کاری حتی برای وب چیدن بو بازای چاری وده باشه که هم هادی نیوادو حتی بگم چه صاحب نینه اوه واسیشی گشتید بشن در کدر ربعی و اما چه نهاد یعنی ربع هم نچه و حتی بگم چه بس نما بگی خویا و سایر چی بگی خویا سندیکا کرێکاران jî etwê bariyê de ku nebûna lijneyeka taybet bi nanpêjî û semunxaneyên ve arîşeyên wan pitir lêkirîne û dibêjîtin. Em piştevanên wan ayne bi mercekê eger cudahî hebî di navbera dûk û parêzgehên dîda. Ev daxwazî wa em piştevanîn mercekî eger bêt û ciyawaziyek navbera firnê Duhokê û Hevlêrê û Silêmaniyê hebît ev henê çi renga em dest jê naberdeyn em ê gelo çendê ku mafêwa bidedan lê eger seranserî Kurdistanê ev daxwaziyê wa ku gel Duhokê û Hevlêrê û Silêmaniyê êk bin û biryara hikûmetê yan qanûna hikûmetê êk bîtin ev henê tivê jî qenaetê bi xwe çêkin ku halê wa jî halê seranserî Kurdistanê ye. Li Sinûrê parêzgeha Duhok pitir ji 600 nanpêjî û semunxaneyan hene ku bi tenê li senterê bajarê Duhokê pitir ji 305 nanpêjî û semunxaneyan hene. û ji ber nebûna gazê û giraniya kiriyan û giranbûna arî xwediyên van semunxane û nanpêjiyan xirvebûnekan nerazîbûnê encam dan û dibêjin. Çendîn caran gazindeyên xû me gihandîne aliyên berpirs. Lê tanha kes li dîvbanga me nehatiye. Abdusamat Rêkanî, ên Artî, Duhok.